Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, napigsama ng daytoy abagyo. Adaman siguro marga ay kan malayos no kastoy. Ay, kasapulan man ang tulungan na kita tao ang mapan ijay evacuation center. Ay, ada ka din tiin sa gana yu ijay akan ng dagiti tattaw as sumagbay ijay evacuation center. Ada dagiti nagatang noodles kan dilata. Nadapay kaya bagas kan asukal kan nadapay kapi, pandesal pa yan. Nasayaat, tanakagatang kayo sakbay daytoy abagyo. Ay, ayan tayo kaputek na mapanak ijay evacuation center. Ay, imbag ta imay kayo, kapitan. Adya kay di agpatulong ijay purok ono. Adya kano bulay nga delikadyo. Adya kano rangat ti asidagdangay nga diaga. Ay, agsiputawa mo di ko araw. Ay, sikapay lati kaduak amapan ijay bayong Intay ibaga nga umay da dito evacuation center. Nukas je ko mga amo nga delikadyo. Saan da ko man nga urayan nga ada pa'y umay mga ibaga. Amo damat nga ada evacuation center tayo. Uwan nga raw. Ada nga raw na. Agyaman ka ata saan asika. Tikas kadakwada. Adi da amodar aramidan da. Makita di lang rodan nga umayan deta nga dilubyo. Di pa'y lakat ikanas ti ipos da. Ta kumamang da iti mabalin di nga kamangan. Maya dito evacuation center. Tawan nga minituyang ko pare. Ay, paray, kadwa ka man nga ron amapan ijay kabalbalayan di taturaw. Ada ka nung nagrangat iti asidag ti babalay da. Kasanunod data yu jay. Kit marga ay tiringat paray. Ay, sana babalay nga agkampan ti tayo dito. Idinto ta ada magaron agpagad akabarangaya. Ay, imayak dito tada mo kalibre amak. Ada mo di patrabaho na kanya. Ay, nagmalas ay. Maray, nangrekap ka matititersenam? Adda ka di gatangam, Maray. Mapanak ko madita evacuation center. Tama nga no ada makasapol iti tulong. Ay, gusto nga rod, Maray. Dagasen ka kumaa talaga, tamapanta ijay. Ay nasayaat nga ron kasta. Tapno adamot kadwak amapan. When tamasapol nga adda mangkita kadagiti mapan ijay. Ang mga nudi daman among urnusan ti bagbagi dakat agugulo da ijay. Kasla iti napalabas. Agiinlunada iti pagturugan. Ada kayat na ti agyan iti asidag ti ruangan. Kananyapay dita. Iso ang masapol nga adda ta ijay. No kumaadda ni Marituyan. Kat isumat ti mangidaulo iti panaglutuan iti kanen dagiti tattao. Ay, tumulong kami kani Marituyang kada kayaw a barangay council. Ay, nagdadakal nga agpaiso ti rangat dito. Yan nga, kapitan. Masapol nga ikanal tayo ti danong tapno saan adito iti pagturungan ti danong. Unyag paisaw. Ada matibag ti turot no magnatidanom iti ringat. Ay pagtinulungan tayo nga ikanal parang no saan na matibag. Nay, ada pa'y gayang balay di banda paray. Saan lang ati kung kunada balay at turungan tayo kuma. Sapay bakit sa ti bagbagada na panagbalay dita. Nah, Kunak asaan anatuloy anang balay kung kunada abakat. Medyo nabayagan mo't dagiti napan ijay turod, Maribanang. Ay, adda nga min dagiti tao, adi na pa'y kayat ti pumanaw iti pagtaenganda. No kastoy nga agbagbagyo. Sada lang ata umalis, inton delikadong ti pagnaan, wano marga ay ti dalan. Day tati kamali ti kaaduan. Inton naladaw ti amin, sada agbabawi. Ipangpangru na dati dingwan kan ti balayda. Ngam, may sagmak mo ti karagkada. Saan mo't nga rod ida matulungan ti ikalkaluya da adingwen, no adadakas ama pasamak kadakwada. Napatpatag lang ti biyag ngam ti dingwan da.
Iti labas ti waig ti pagnaan ti danaw, nga agapo kadag iti imburnal ti papanan tayo, paray. Nadulaki di tag kasapulan iti rubber boat at dumalyasat iti waig, paray. Itayo kit di idaawisan nga mapan iti evacuation center, kapitan. Kapilitan na. Oo, dumakkel ti danaw iti waig. Ay sus, narigatan ti dumalyasat iti waig. Itayo garo din mangala tayo pa iti tali ata di tayo laan mo, no kasapulan tayo. Ano ti pakaaramatan ti tali? Ay, may nagpay sugayan. Nang runa no narigat ti dumalyasat ijay waig. Ay, kasapulan ati pagkapatan nga tali. May kayo ka na ni evacuation center, kaka. Dayta, timbaga ni Parinteng. Bantayam ka dito'y balay kaw. Kasi ti aso kan pusak no panawak ida. Nagpigsa ti bagyo na, kaka. No ngay adda mapasamak di tayo. No panawak ti aso kan pusak. Kasanuda nga'y. Kasanon no pumigsa ti danom ti waeg. San kayo na makalasat, kaka? Maala, mapan kayaw. Sa anak nga umay. Panawak kidan ti aso kan pusak. Kaasi damat Ay kat ibulos yulat ta idan Isalakan damot ti bagida, kaka. Malaking kayaw. Sa anak nga umay, kunak lang arudan. Kapay adi mo na awis ti bakit ti tabangir, paray. Di na kaya tapanawan ti pusa kin aso na, pare. Takit po sa kan ason ti di na mapanawanan. Naita nga ron timbaga. Timangkin may ti pangideng na, pare. Saan na kaya ti umay? Adun ti ilugan tayo. Sublian tayo dahi ta abakit. Huwag pagkat ti sasaan din nagapo iti panawan. Ay, ti aso kun pusa na ti di na mapanawan, pare. Ay, sumarunong to ko ba dahi ta na panunutin. Dagiti pa itataw ti tulungan tayo. Saan mo't akadwa dainting ni bakit Serbia? Ay, ang mga no adalaang dita. Saan pa'y ngamin nga imay dito'y dagiti daduma arin iskiyuda. Ay, narigat ka no akasarsarita dahi dya abakit. Napatag-unay kan kwa na dagiti dingwan na. Awan mo't ngamin ti sabali akabalay na. No dila ang ti dingwan na, maray. Win angam, day takat dingwan na ti pangisagsagmakan na itibiyag na. Adda kakastatat tao. Sa dalago na iti maudi akan ito, ako nada. Ay pumikpik sa titudo kan angay, kagawan. Sigurado nga umado ti danom ijawain. Kasano ni bakit Serbia, kapitan? Parikot tayo dyan asul pang abakit. Di pa lang amin imay mat, hindi na paninayaban ni pare badong ijabalay na. Kasano nga rudan, kapitan? Kasano no adada ka sa mapasama kan kwa na? Indak man alaan ti kulungan ti aso ijabalay. Tapno da pangikulungak man, iti tarakan na nga aso. O manugot siguro nga umay dito evacuation center. No kadwa na ti aso na kaskada pusa na. Ne, apay nga, diata eskarin nga kulungan, kapitan. Pangikulungan iti aso ni baka Serbia. Tapno sumurot dito evacuation center. Patagkat diata nga aso nga. Di na pa'y mapanawan ora agpagad ti biyag na. Ay awan ti mabalin no iso ti pakaragsakan na. Ay tinapatagkat matulungan tayo iti da ito'y anadawal at simba. Kasano nga no, di na kaya ti umay dito daytan ti ijakam. No saan pa'y la ako muyog kada tayo. Daytan, ti saan ko nga ambo asawan bayong Kasano nga ti asok, kapitan? Sapay impaaywan ti anak ko daytoy nga asaw. Saan ko ka no abaybayan? Ay, ada kulungan ti aso nga inalak. Mangitugot ka iti dog food pagpakan na. Hintayo iti evacuation center. Ada kulungan kunam, kapitan? Ewan, iso darasan tayo. Tani pumigsan tong ti danom iti waay. Kasano nga'y dagiti pusak, kapitan? Ay, nung lakit na bulos na. Amo da nga isalakan ti bagbagidan. Apay, saan ang mabalin nga itugot ida, kapitan? Ay, narigat no pati pusa. Kat itugot tayo iti evacuation center na nagadutubay. Ang mga no anya ti mapasamak iti pusa. Kaya no anya ti maaramid ti pusa kadag iti ubing ijay.
Kasta ka de, kapitan. Mabitla nga raw. Tamagalak iti kanan ti asaw. Siya ko nati mang awit di taasom, apong. Ay kita ba, tasaan amaano di jawaeg. Wen, anya ka di ayat breed na di atoy nga aso? Amok pa yan nga eh. Saan kumat anak kita tinangiyanak kan nagiputot. Kasano nga naadian kayo ti kastoy nga aso, apong? Impaiwan ti anak ko. Narigat ka no nga main nga ilugan iti eroplanaw. Andapay ka no papilis a kasapulan. Aya. Ay, adu nga agpaiso ti kasapulan nga papilis sakbay nga ilugan mo't eroplano di agita. Saan nga amin pa nga eroplano kat palubusan di nga adi aglugan nga asaw? Wen ka no nga rod. Mangipaw itlaang na iti igatang ko iti kanan na. Nagpintas kat day taaso mo. Isumot lagayam adi mo kay at apanawan. Agririlakit di ti anak ka no addama di mapasamak iti asaw. Ayan ka di ti anak mo aya. Insurot ti asawa na apuri na kagawad. Nakamanugang kagayam iti foreigner kakat. Isu ti akin aso dita. Saan ko kano abaybayan? Magipaw-paw iti igatang ko iti kanan na. Ay, sapay nangina ti kanan ti asaw. Nangingina pa'y ng bagas. Isu nga an-ano sa kapakpakanan ik-ikandak mati ti allowance kaw. Ay, si Mardangan ti bagyo ka baranggayak ida. Mabalin yon ti agsubli iti babalayaw. Ay, awan ti anyaman na kabaranggayan. Inaramid milaeng ti rumbeng iti tsimpo ti bagyo. Ay, ag-awidak man nga ron din, kapitan. Manipod adi bagyo, kat diak pa'y nag-awid. Adi aklad ta ditoy. Ay, baki di atada ka dito anang sandi ka ni Kwarog bayong Ay, nairanan to nga nagbagyo ti kawan na. Inak mo ito, paray. Manipod mo nagbagyo kay kanayonak mo dito'y paray. Ay, sapay kumata, saan man nga agbagyo? Tapno, saan tayo maurnong dito evacuation center? Ay, nalpas matlaangan ti bagyaw. Lakwan nakman iti sabon, talabaak man dagiti inaramat may kabayatan ti panagbagyaw, maray. Ay, uray siyak mo't maray. Labak mo dagiti nabasa lupot iti nagbagyaw. Imbaglakit din Tasaan kanumot nagtuloy anargaay ti kinanalanda inteng nagrengat adaga. Ay, ado kumaman ng tinapirdyano nagtuloy anargaay. When narigatan da inteng anang kumbinsi edikan ni Kasirbya. Amapan ija evacuation center. Huwag nga road. No saan ka no apinalubusan ni Kapitan ngayon kuyog na ti aso na, ay saan ka nun anapan ija evacuation center. Ay, nasa una dayta, maray. Ay, wan maray. Imbag ka no ata sinubli ni Kapitan nga adaawid na akulungan ti asaw. Nay, maray, ni bakit serbyamot ya dimsag iti tricycle? Day, anya nga tajay dakkel a karton nga impabagkat na. Karga na siguro Day, ijay mat barangay hall ti pangipanan tinang bagkat iti karton. Apay nga ipan na ti karton iti barangay hall. Amangan no ibati na payla iti barangay hall. Ay, nalapit kasta. Di na siguro maawit. Isu nga imbati na pay dita barangay hall. Anya ka di dayta nakakarton nga impabagkat yo dito'y barangay hall, kaka. Ay, impaw iti anak kaw, kapitan. Itad na kano kada kayaw akas panagyaman na iti panang tulong yo kanyak ken iti asaw, kapitan. Ay, si Pupudno akmat ati mulong, kaka. Jak paspasok katan ti banog ka, wano banog mi anang tulong kada kayaw. Si pupuso ti anak ko anang teditaw, akas sagot na kano kada kayaw anang tulong kanyak, kapitan. Saan nyo kumamot apabay ng ti anak ko, kapitan? Ay, agyaman ak nga rod, kaka.
Ay pagbibingayan tayo nagtitinulong idibagyo ti intad ti anak ni Kakasilvia. Adamat bingay ko, Kapitan. Siya ngay paray. Ada ka di mo bingay ka. Ay amin tayo nga ron at timulong nga kakadwa. No, si aayat tayo at tumulaw. Ada umay abindisyon. Good job, Kapitan. Kasta kuma amin nga opisyal ama nagtulong. Ala, sige. Ditan, tinaggibusan, ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffre Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Kapitan Enteng! Ne, apay ngay. Alas 9 matan ngam di pay la sumangpat ni Kapitan. Wen nga raud, apay nga ta. Jak man ammo kini Kapitan. Jak pay mat matawagan. Ay unay mo ti kastuyan. Ni pay mo't Kapitan ti awan. Wan nga rod. Uray ko man anda pa kaammo na itay agsapa asaan ama ka umay. Tapno ammo tayo matiar aramiden tayo. Ay, wag nga raud Mangrugi tayon sa laangan. Saan abali ta at damot tan ti korum. Hanggang kasanungay no adda may baga ni Kapitan. Ay, awanan ti mabalin na Anya nga rod kat isumot tinala daw. Ay nainteng, day tala nagululdag ti aramid mo iti may sangal daw. Ay, nagalasan ti kasta nga aramid mo. Ni ba nang man? Di ka la sumarsar din nga agsirsir maon. Maluksawak nga rod iti ugalim. Nagalas. Ay, saan na pagwadan? Imbag kumamot no sana kasta. Sikapay mo't nga rod ti Kapitan iti barangay tayo. Katagpay sumad. Ala, bumangon ka ditan. Tano saan? Erwar konti balunad ka. Saan? Diyak kaya ti mabalunad dunga. No kasta nga rod, aggaraw kan. Aginaw ka iti plato. Kanagluto ka matain. Anya? Kasta ti aramidam. Gapu tadi ka dimmaray wano napan iti meeting yaw. Ala, aramidam dagiti ibagbagakan ka. Awan day tanga inting batingtay. Talaga nga awan sir-sirbi na, Kapitan. Na, apay manan. Kasanaw, kat adagayang meeting day din namin sangyal daw. Ngam isuki din ti sana di maray. Ha? Kituwain, kastati ko na dagiti dadubag opisyalis. Nadamot siguro rason na Iso asaan nagparang. Ti kunam kiday. Dinan maramid ti akam na, wenno responsibilidad na kas may sa Kapitan. Ay nabadaw adday ta ka man ako nakaun. Adumanen ti saom kontrakin ni Kapitan. Kay, pudnomat nga men. Ay na, narigat ti basta ag sa ulatan. Di mo pa'y amo no apay asaan meeting ni Kapitan. Anya ngay ti amaw. Amang ano nagsakit mag. Agsakit? Ha! Agsakit laeng dayjay. Numakaramraman iti anak. Awan ka di taramidamita palay. Bakit ba? Awisin ka kumakit. Saan tayo pupunta? Doon sa daya. Anya nga ti aramidin natin? Alam mo na Amukon, mag-shot tayo ano? Oo pare. Agure ka tagpanunutak at yung magparay. Huwag ka nang mag-isip-isip. Oo ko namlatan pare. Marami pa akong gagawin. Ha? Enteng, narabyan ka manen asing mangpet. Apay,
Naggapwam? Pakawanan nagdong no. Hanggang naggapo kami kan ni Pare Badong Inja Sintraw. Anya? Oo. Napasubwak nga ron manin nga iminom iti basit unli. Ha! Anya ang napasubo? Tikit di ko nam. Talaga akayat mo mati makiinom iti arak. Ha. Saan tong no? Pinilit nak ngamin ni Pare Badong. Iso napilitan nakanapan. Ay, Jack, amukan ka, inteng. Amom ka di nga adun ti reklamo dagiti tao. Gaputa tunggal mapanda ka no ijay barangay hall. Awan ka. Di na ka madandanon ijay. Ha? Ha! Aglusulos ka laangan kas kapitan no kas na kamutlaang. Saan mo't Takayat ko pa nga agserbi iti barangay ko. Pagserbian nga. Di mo to pa'y maaramid ti uray kasi simplian abanag para kadagiti kabaranggayan. Ultimo agpirma iti dokumento. Awan ka. Tilalablabi din manin abakbakatan. Maturog takit din. Ha! Di mo kaya't adeng ganti ibagbagak. Gaputan na paiswan ka. Amuyo kaday ti makagapaw. No apay asaan ang nagparparang ni Pari Inting iti barangay hall iti manungal daw? Saan nga raw tataba daw? Taulti mo niyan ti banang, di na mutla amaw ti papapanan na. Ay nagwaraw kasla diyo am-amaw ni Angkelyo. Ha? Amaw tinapanan na iti na minsan. Napan ijay sintro. Ijay sintraw kunayaw? Wen! Anya nga iti naramid na ijay. Ay katkas iti sigod Napan manan iminom iti arak. Anya? Wen! Iso abagbagam na angkel mo kwaraw. Talaga nga ipakpakita na ti kina-irresponsable na. Amuyo kaday, mayon, tuyang, sana na mararamid ni Pari Inting ti trabaho na kas may sa kapitan. Pagkunaan nyo mat nga itataba dong? When gaputa agpaayam iti meeting, ngam iso mati saan makitarip nong. Ay nabadong, padpadaksem manin ni kapitan ako na. Oy! Saan ko apadpadaksen ni Pari Inting tuyang? Ibagbagak laing tipod nung aramid na. Hustam, saan anasaya at tikastang ay bagbagam? Na, Kakuy-kuyog mo no daduma, ngam padpadaksem kitdaing. Nga rod amang ano makadanon day takin ni kapitan? Nasaysaya at kiti makadanon ken kuana tapno agnakam. Ha? Inton makapagpanunot agikataon kas may sa kapitan iti barangay. Ket sumublatag meten kapitan kapunta masiguradok amang nga baka. Ay nabadong nagarapaap ka lang arudan. Jay pa'y kaimposiblian mapasamak. Ambisyosaw! Nasaya at mata nakapulas ka, inteng. Undong mo. Mapanak man ije barangay hall ita. Ay katuwan mat nga mina Ingka agpakita ije barangay hall. Ta sigurado, adon ti aramidam ijay. Ay, awan siguro. Kasano ang masigurado nga awan? Awan mo ti amok nga aktibidad pa ita. Ken awan ti amok nag-file iti reklamaw. Ay nasaya at no awan. Ang nasaysaya at latan numapan ka ijay. Tanay, ibagbaga dagiti tao, akaslawan ka no ti kapitan, ti barangay kabildatan. Gapo, takanayon nga awan, ijay barangay hall. Kandida makita, tunggal adda maangay at aripnaw. Niya. Daita ti ibagbagada. Apay, kayat mo aya akas takanayon ti ibagbagada, maipapankan ka. Apirma ka dagiti papilays. Kasanaw, awang kayo mga minamang pirma, kapitan. Di inawagan dak kuma. No kakasta ba nasken apakaamuan dak paimot tapno amok dagiti mapaspasamak dito barangay tayaw. Ay, pasensya kayo na. Bay pasen na ko na. Kasla di dak paenra uman akas kapitan. Naisan mo takasta, kapitan. Ay, kuwaras lang amin, iso kapilitan.
Ang no maminsan, urayin dakpay uno awagan da. Among pare, kung nadakagawad ko anang, nga irresponsabli ka kano kapitan. Anya? Wen pare, day tati magpagada. Jak amo dagita Ay, idiretso da ko mangarod kanyak. Wen nga rod ko pare. Nasken ko maasikat ti pangibagaan da. Saan nga iti sa bala tao? You're right, paray. Hanggang sa bali mangarod, ti mapaspasamat. Pare. Amok ma-stress kan kadagiti nakaad-ado asasao dagiti tattao. Tagkakasakit ngamin dagiti magbagada. Huwag nga rin. Aqua, nuanyati ko ng pare. Agsanod kan kas may sa kapitan. Taso blatak pay. Ha? Wen pare, tapno ditakan sarsaritaan dagiti umili. Bayan, tagpanunutakpay. Kagawad, agsasarita tayo man itinalapat. May papanitan niya, Kapitan. Apay nga ibagbagayaw nga irresponsabli Ni, awa mo din magbagami akasta. Imposible. Ada na kaidanon kanyak. Iso kano ti ibagbagayo. Awan babain nyo Kagawad kayo laang. Iso adidak mo't ibay-bypass Ne. Nalawag ti imbaga. Didak ununa ang tasak ti kapitan. Apa yan, Marikuanang? Magsangsangit ka man. Nasakit direk nak, Maribanang. Nasakit na talaga. Ha? Apa yan? Napaay ka kade kan ni ayahat? Ay na, Maribanang. Apa akastoy. Awan lang aron asawa kon. Masakitan nagpelay ti kastoy mat. Di ka maawatan, Mare. Apay ngamin aya. Kwa, Maribanang, nagsakit ti bagbagan ni Kapitan Enteng kanyak. Naitatak di ti panunot, puso kan kaunggak. Apa yun, Mare? Anya tinarabid na kan ka? Anda ka nung arod ng ibaga nga da imbagbagak nga irresponsable Kapitan. Hiso akin umprontar nak. Naibaga na pa'y nga ibay-bay Pasko ka na. Ha? Awa mo timbagbaga kakasta. Kan sana po nga ibay-bay Pasko. Ay, pasensya am kumandienteng, Marikuanang. Sana balay, kasaritak to, apaman ang makaawid Anya mo tintikas to'y. Kaslawan pa'y sir-bimit a kapitan ti tao. Apa yan? Kasanugot ibay-bypass daklang arudan. Ibagada pa'y, nga responsabli Ay nainteng, agpanunot ka ngamen anaimbag. Apay, ano ti pagkunap kanya? Dakas ti pa nagpampanunot ko? Ay talaga adakas. Maday, gaputa sa bali adagos tinang ipapanam iti imbaga. Hay! Apay, asino timang bay-bypaskan ka? Ken asino tinangibaga nga irresponsable ka? Dagiti kakadwa Dasaya at ano kasangsangodak. Ngamno awanak, nagado ti bagbagada. Ay nainteng, ammom kaday anasakit unay tinakam ni Marikuanang ken ka, gapu iti day tabanag. Sang ka ibagam ka no nga ibay-bypass da ka, angam saan mo't ngagpaisaw? Uray lain sang sangit ni Marikuanang day tabanag. Iso apang nga asim ko mainteng, di ka mangibabain. Ha! Kasaritam anaimbag ni Marikuanang! Ay nabadaong talagang awan manak na kemaw. Agraraman ka lang arudaon, chismoso ka pay. Ha? Apay ka di manan? Anya amanan? Amo ka? Sika tinangibagakin ni Kapitan, nga imbaga ni Marikuanang nga irresponsablay a Kapitan. Ha? Tati ko nam siguro, madismaya, kat agikat.
Katapno sumoblat ka man. Ha? Ay nabadaw, kakaasi ni Marikwa ng amaungungtan gapulaan kan ka. Iso ano kasapulan nga ibagak, asi katimang ibagbaga kadagita. Ibagak! Ay, saan? Atuyang, ay, imasyan kamot kanyak. Asawa nak, di nakmat ipasubo, Apay, kinasyam ka day ni Marikwa ng gapo itinararamid mo, Isungag sagana ka ba daw? Taamangan no si kantumag tagsangay. Anya? Denggam ko mamati palawag ko kapitan. Awan imbagbagak nga responsable ka. Agparparbula ang tinangidanon kan ka. Kasano nga minadya karamidan dagiti ba nagarumbang kumasi ka ti mga ramen. Kat di ka matatao iti barangay hall. Idaday may nagpropose iti project. Nagkuyog kayo kano ni Kabadong. Napan kayo kano naginom iti sentro. Idadamanan meeting. Anda ka kano iti balayo. Naladaw ka kano nagring. Awan ti ag-preside. Iso kapilitan na nasyak. Ay, pakawanan na ko makagawan ko, anang. Ni pare ba nun tinagapuan ti sayang gusang, nga ibagbagam kano, nga responsable, Mare, ipakawanan na ko, ma. Pudnaw, imbagak dagi jay, kayat ko laeng amadismayan ni pare inteng. Kayat ko asyak mati sumublat kas may sa kapitan. Ay unay matikas ta nga ugali mon. Pag-aapam ti tataw. Unay matan. Ay, pang-asim ka din. Tapakawanin na kon mare. Please forgive me. Ay, diya kaya ti maidarom. Pang-asim, mare. Ay na, kapitan. Aramidam ngamin ti pagrabangam kas ama ti barangay. Tapno awan ti pakasarsaritaam. Kat si kamat tatabadong, di ka agparbo, gapula ang itibukod mo nga interes. Tadi ka matla agbaligi. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Hello, Marikwanang! Hello, Mare. Kumusta kayo dita? Ay, nasaya at kamay, Maray. Si Kangay, kumusta ti bakasyon mo dita, Japan? Nasaya at lagtamat, Mare. Ay na, nagmayat gayang tagbakasyon ditoy. Ay, kaano nga'y nga gawid ka, Maray? Jak pa ammo, Mare. May saalawas nga minan ang nakasarat ti tersinam. Maikawa kami pa yan kinibadong ka. Taawanan ti asidag apaggatangan, may. Ay, mailiwak matan ka na kayo kan ni Mari Baanang. Ngam kayat ko pa'y tagpapas ngagbakasyon ditoy. Tapno sana masayang ti kwarta. Ay, wunmat kit di amaray. Ay na, Marikwanang, di pasarabo mi di mo liplipatan. Ay, adda ginatang ko, Mare. Tuyang, dilot-lutom naksitain. Anyati ko nang badong. Dilot-lutom naksitain ko na. Ay, hello, Marikwanang. Adda ka kadipay dita, Wan, Mare, nangagkutimpok kaw ni Kabadong. Sigay, agpakadakpay nga rod, Maray. Tadapay aramidag. Bye! I love you! Unay kamatan ba daw? Masapul pa'y laang nga ipukaw mo tinaksat nga inapaw. Kasanaw, kaslawan nga min mang angot mau. Mabalin kumamat asikan tinangkita. Adda nga rod aramidag ijay silen. Adamat araramidag. Mabalin mo't niya agsarita kayo kini Marikwanang kabayatan ti panaglutam. Saan mo tamasapol ang panawam ti lutlutuan? Nalahos taon, basol kaon. Sana balay, agluto akmanan iti napaw. Bantaya malaybag. Di ka agsaysayang iti bagas tawanan ti maigata. Wan, nambaw! Sana na masapul nga ibagham!
Adto'y ti kape, Maritoyang. Agkape tapay, kabayatan ti panagbuyat ka dagiti videos, kan ladawan nga insen ni Marikuanang. Ay, maray, kat agyaman na ka. Ha? Usa rin tapay laang ti laptop ni Inteng. Tapno makita taan na imbag. Ha? Nagbasit nga min no cellphone laang ti pangbuyaan ta. Ay na, mabalin gayam ti ag Facebook di talaptap, maray. Ay, katuwen Maritoyang. Anya ay ti kayat mo nga ununaan ta abuyaan. Day ta imun una nga impus ni Marikuanang iti Facebook. Buyaan taman, maray. Tapno kasla nagpasyar tamot laangan ay jay Japan na. Ay, katuwen Mabiit lang nga rod. Ay mabalin ka di nga alaak day ta laptop ko dungaw. Ay, mabiit lang Ay, ada ko maaramidak a report. Ay, mabiit lang, Inteng. Ah, Ag video call kami pa'y ka ni Marikuanang. masapul lang video call kayo. Ay, katuwan Tapno kasla nagpasyarak mat ijay Japan. Ay, may sa oras lang Wen, may sa oras laang. Mala, agawaam. Napatag ti aramidak. Ganay, nag-text ka di kan ni kagawad ko anang. Saan mo, Chip? Apay ka day? Sabtun ta kano inton bigat, agawidain. Ha? Mabalin na si kalangan, Chip. Saan nga umana iti tricycle ko dagiti ginatgatang na pasarabaw? Ayang? Wan, duadak ka labakas nga main. Sigurado asan nga umana iti tricycle ka, iso ama pantadwa. Sige. Mayatak, Chip. Aginanak pa ilanga. Tiksan nak. Noon niya oras tama pan. Aringlada o ganay. Agawid kami, kagawad ko anang. Agyaman kami iti impamirindam. Inton maminsan marahin kagawad. Mabitlaan, kwarog, kan ganay. Ha? Apay ka day kagawad. Adated ko pasarabo para kada kayo adwa. Dahito ti para kan kaganay. Ay, agyaman na kagawad. Ay. Dahito mati para kan kakwarog. Wow! Thank you, kagawad. Anya nga tilinaon da ito yung paper bag. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kansagay sa tsokolate. Pasensya kayon ataday talat na baulak anagatang. Okay lang kagawad. Di napatag. Kat adain tidyaw. Ay, padasik man. Di ako sariti sabon kan toothpaste ang naggapoy di abroad. Uray sak mo tagan eh. Rumuarak ita ba daw? Sa dinaw ti papanam. Iti ayan ni Marikuanang. Ha? Nakawid nga minaw. Naimbag man tinagawidan. Tapno adamanan as-asidag pagkatangan. Mapanak ijay balayda. Bareng mangted iti chocolate wano imported abag. Dayta ka manin. Dayta la chocolate kan imported abag tamam. Jak matpilitan ti dumawat kay. Ti kunak, mapanak laang. Anya ngay ti amu tayaw. Amangan no adda ginatang napasarabo para kanyak. Sika, saan ka mapan? Sanay. Kababain mo't akin ni Marikuanang. Si kalatan ti mapan. Imbag man tayo may kamarituyang. Ay na, siyak pa'y ti ko na Marikuanang. Kay, kumusta nga iti Japan? Mayat, maray. Sana all nakapag-Japan, maray. Ay na, rugyang magtantagurnong. Tapno makasurot kanto kanya kinto nagbakasyonak manen. Makitan to, maray. Awan mo nga minti makukwarta da tao. Ay kat makaurnong kanto lata. Ininot, maray. Makitan to, maray. Ay, huwag gayam. At ginatang ko nga imported akape. Kaya't mo aramanan. Ay, una, maray. Urayan nak nga ron atag papudutak iti danaw. Ay.
kami suot ka matasimang pait. Apay aya, O, na yun dahito nga intan ni Marikwa ng kanyak. anya day ta aya. Bath soap, shampoo, Na. toothbrush, toothpaste, kan may sa chocolate laang. Nagbasit pa iti chocolate ngayon na. Di ka katagyaman, tadaintad na kin ka. Pwe, no amok lakas to'y lang titid na. Sa anak latakuman anapan. Ay na, nagbakasyon laing ijay Japan ni Marikwanang. Saan ang nagtrabaho ijay? Di ka katagyaman, tadaintad na. Oo, kundi bakasyon. Ngam toothpaste kan bath soap lang gayam ti kabaulan nagatangan. Nag-chip, pwe. Shh! Di mo pigsahan tang iwat maw. Ang mga numang dagiti ka aruba kat edanon da pa'y kinkwana. Anya data inyawid mo ang nakasupot dungaw. Ay pasarabo ni Marikwanang para kadata. Anya nga dagita? Adda bath soap, shampoo, toothpaste, kan toothbrush. Ay, mayat Ay wahan, mapadasan tamutla ang tiagusar iti bath soap nga imported. Ay, sus. Kasada pa'y na yun na atsukulit. Ay katuan adamot sa gaysata. Kasla dua ada dakil akarton man, tinakita ka in tulod da kwaraw, kan tanod ganay. Wen, dua a karton. Ngam, ado tayo ngamin apasarabuan ni Marikwanang. Ay, talaga mo't ni Marikwanang. Amumutan ni Marikwanang. Tunggal adda papanan na. Gumatang iti pasarabo. Uray sagbabasit laan. Marituyang! Ada ka kaday! Apay maray, anya ti bagam. Umay ko la ita, dahi ti ugot ti kamute. Naimbag lang nga damot si daan nyo akan ni Badong Mau. Ay na, agyaman ak maribanang. Ayun gayam. Naalam ka da, hindi pasarabo ni Marikwa ng parakan ka, anagapoy di Japan. Ay katuwan Mare. Kinapudno na, inusar ko pa yan, ti bath soap. Ay nagbanglo, Mare. Iso asaan ko pa nga ibasura, ti box na. Ay, idulin ko pa ilaan. Tapno ada pakalaglagi pak it imported asabon nga inted ni Marikwa ng kanyak. Anya? Ay, apay anadamag mo, Mare. Kasjay lang, ti kabaulan ni Marikwa ng nga itay. Bath soap, shampoo, toothpaste, toothbrush, kan may saabar at chocolate. Nag-chip, maray. Ay na, Mare. No agsao kamot, ay unay kamutan. Di ka pa'y agyaman, tadainted na. Pwa! Oray sanin amang tawid no kasjemot lang. Sagmamano lang met ti sabon, shampoo, kun toothpaste di ta tersina. Na Gumatangak man iti asen, maray. Talaga nagpuskol mo ti rupa man niya, Marituyang. Na, apayakas tamot ti bagbaga Marikwanang. Asin laeng mo ti umay kugatangon. Ti kunam, saan ko nga amaw ngayon chis-chis mismo tinted ko asabon kang ka? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo. Katpudno mo't maray. Nag-Japan ka. Nyamday jay laang, tinted mo apasarabo may. Ay, jak magustuhan day tangay naramid mo. Iso ano si kamot lang ti gumatang. Awanan, naibusan ti asin alakop. Amo ka. Ado tilakom nga asain. Ngam di nakla kayat alakwan. Ha? No di mo kayat di saan lang. Ado matidad dumater sina dita. Kahit, anya pa lang Arturo Ryan. Pumanaw ka na. Di mo dadalan daw kaw. Di pumanaw. Di ta ka man langan. Ba! Di ka pa lagsar ng dita. Anay ka. Anay. Apay nga'y abinalsak na maray. Gonggo na! Badaw, ayan dagiti sa kubag. Apay aya. Pagkargaak iti bataw. Ano mo ti bataw? Apay ayata amin kat sa ludsodaw.
Na, ay, di mo mananibag ang dakalukwan nga ramida. Ay, sana kalukwan! Bumalasak lang iti dayak kwanang. Nagsakit ti likod ko, binarsak na iti sinilas. Ay na, tuyang. Kaslawbing ka iti kasta pa nagpampanunod mo. Ay, saan nakapaabak iti daya aba akwanang. Ala, mudto yung data sa kubag. Ay, anya nga dayjay. Andan sama ng... Ha? Asino nga tinangbar sa kititawak? Ay, unay magtan. Kay parpariper ko lang dinadaal namanan. Mamwak lang no asino tinangarami di tinayta. Talagang agsumbat kanyak. Ay, andamanan. Ay, siripag man iti abot. Ha? Ni Marituyang matdayjay. Nagloko na itabakit. Ha, Marituyang! Aba na dangilam titawak ngay! Kurang pa'y data aba akwanang. Ay! Agsardang ka na! Di ore pa'y mabuong amin data tawam. Awan bibiyang ko. Nita, siya kayam tikal kalabana ma! Ano titawam? Nabuong ba? Kagawad ko anan. Ay, awan nga rod, Kapitan. Binarsak ni Marituyang. Anya? Nagapa kami nga main. Anya man ang tinagapaan niya. Namwak ka, anapan na yung chismis ti toothpaste kan batsop nga inted ko kang kwana. Ay, kurang kanuday dyan nga inted ko, Kapitan. Anya? Ay, kumporme ti pag-apaan niyo. Tulungan nakman, Kapitan. Masapol abayadan ni Marituyang dagiti dinadaal na tawak. Panagkunakit nas kan nga agsasarita kayaw. Narigat day tangar aramidan niyo. Di kayo pumampanaw ganay. Kaan kwarog. Standby kayo lang di tatap no dagbalin arepere no aglaban da Marituyang kan marikwanang. Wanang kang. Wan, Kapitan. Ang tangay kumplito tayo. Rugyan tayo asulbaran ti pariko tinagbaitaan na Marituyang kan kagawad kwanang. Sikatu mo nang agsaaw kagawad kwanang. Ay, kastoy na ay, Kapitan. Nadamag ko ngayon chismes ni Marituyang abaset. Kan saglalakalaang ti pasarabo nga inted ko kang kwana, di naggapuwa ki Japan. Kat kaputa na sakit tinakam ko. San kon nga inted tigat-gatangan na, di imay di tersenak. Jakmot impagaraw, adadaalan na gayam titawak. Adya mo ti maibaga Marituyang. Husto ti imbagan na. Ngam na yunak lang, Kapitan. Tadakurang na. Idi saan na nga inted de gat-gatangak nga asay. Naga daw timbalbalikas ko adakas kun kwa na. Kat idi pumanawa kaun. Nakataliko da kaun. Kalaat abinarsak nak iti chinilas. Iso abim malasak mo ta. Nung maibasar iti istorya kat nagbasol kaya odwa. Angam na dagdag senti basol mo Marituyang. Tasi ka tinangirugi iti apa? Apay namin adi ka makuntintaw iti intad ni kagawad ko anang ka. Apay masapol ng etismis mo. Adadailam titawa na. Anya nga data. So katam ti dinadaal ma'am. Ay, Kapitan. Ay, si kamat kagawad ko anang apay natulang pay laing. Ay, bay amlata ko man. Jakmat na lapdan ti bagi, Kapitan. Ta agburburat ti darak ide. Ala. Ay. Gusto ti apa? Agbalbaliw kayon, adwa ababakit. Ay, uwan, Kapitan. Ay, nanatoyang. Basit man, wano dakal titadakan ka, pagyamanam tada. Rumbang laang, ama kontento ka. Si kamat kagawad kwa nang, saan kan amakiapa? No amom amasulbar, itinasaya at asaritaan. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Ito'y ako niyang tugaw. Tapno manggag ko na imbag tibagan ni pare Enteng. Ay. Ahap.
pabayakon ken kakwaraw jam. Sige lata, tatabadaong. Itugaw yaon tamang rugin ti meeting. Ay, yaman nakakwaraw. At tugawa ko na. Stay up! Karagsa klaunay tiyo umayo dito. Tapno titinulog tayo para iti pagsaya at ti barangay tayo. Sakpay nga rugi tayo ti meeting tayo. Ay abak mampay ni kagawad ko anang. Amang ulo iti panagkararag tayo. Kagawad ko anang. Hoy, tatabadaong. Inturog mo matan di tatugaw mau. Tatabadaong. Agreeing kayaon. Bigbigat pa ilang. Mangrugi pa ilang ti meeting, nakaturog kayaon. Di nagman isturbo na maturog kwaraw. Yan. Ay, nakaturog ak madgaya man di ti pagtugtugawak. Nay, apay ngay. Awan mo ni pare intay nga makita kiti sangwanan. Ayan nga dagiti duma ka baranggayan may. Ay, kwaraw! Ayan dagiti ka baranggayan tayo. Nalpasan ti assembly meeting, tatabadaong. Ha? Nag-aawi dan dagiti kaadwan nakakadwa tayo anak ki assembly. Ay, kasjay! Hey, nakaring ka matgaya man pare ba daw? Ha? Ay, wan paray. Nakariingan, angkal. Ay, nalpas gaya man ti assembly meeting pare. Ewan pare. Talaga analpasan. Ay, Diyos ka. Jack nanggag timpa-meeting mo, pare. Mabalin niya ulitin man, anita nga iba ka. Ay salbag ka. Apay nga minda naturog ka. Sige mo na, pare. Ay, damagam ka ni sekretary. No, kayat na. Timang iti special meeting para kan ka. Ay, dita kayon. Ay, napanin ni pare inteng. Tinasayaat. Agawid kayo umutayin tatabadaong. Jackpot yan, akayat ni sekretarya nga ulitin nga ibaga kada kayo dagiti na pagmimitingan may. Kayat mo asawan, napankala naturong ije barangay haul. Kay, anya ngay. Jack mo't malapdan nga raw tag kidam. Anya? Ay, Diyos kay. Jack magawidan tag kidam. Tunggal agpamiting ni pare inteng. Jack mangmangag. Nukasta ka mo lang. O di saan ka lang mapanan? Di ka lang mabaing. Ha? Anya? Ay, Katwang, sumat lang mapan maturog taramidam iday. Mangibabaing ka lang. ay isa na mabalin na tuyang. Mapanak lata. No adda meeting. Karbangag data tuyang. Di mo lakat pinatgan mo tinawat kan ka ni pare ba daw? Nga ulitak manan nga ibinsa-binsakan ko na ti maipapan iti kalkalpas a meeting bi. Kasta? Ay, katuwan ah. Pakawan. Siyak pa iti banugan day tataaw. Masurunak ka ni pare ba dong? Kunamlan asino nga espesyal ataw. Anya. Kanayon lakat nakaturog iti tugawnan. Tunggal ada maangay a meeting ti barangay. Surun kun. Ay, una yan. Nabitlon ginturugan di pare ba daw ti talo adaras ang nagpa-meeting ha? Masurunak. Namitlo matan nga inulit mo nga inlawlawag ti maipapan itipan naturog na iti meeting yaw. Uwin, iso ang masurunak. Marmarwam na dya a klase ti tao. Nagagatmat nga umay makimit-meeting. Hanggang iturog na ba't ititugaw no madama ti meeting. Apay ka ba daw? Saan mo ayan nabasa iti blackboard ti nakasurat nga agenda iti assembly meeting tayaw? Saan nga raw? Binuramot adagos ni pare inteng. Kalpasan ti meeting. Ay, kabadong aya. Dahita ka, tanalaka kayo amay rid-ridap. No kasta nga da meeting tayo iti barangay. Anyaya ti nagsasaritaan nyo iti meeting, kagawad. Maipapanaka dagiti plano mabalin tayo kano nga ipasa ken ni kapitan. Plano? Wan, dagiti kano organisasyon iti barangay tayo. Kas kumay ti cooperative, wano panagaramid iti produkto amay lakaw. Anya?
Kanuray dagiti grupo dagiti women's. No adda mapanunot da na saya at a plano para iti pagimbagan ti umilay. Agipasa damot iti request. Iso adagiti daduma dita nga asosasyon. Nang ipasa damot iti plano da tabareng kano. No mapagasatan a mapili kan maapruban. No ngay independent akas kanyak, mabalin ka day, Mare? Ay mabalin mo't lata kabadong. Nulakit di ta pagimbagan ti kaadwan day ta planom. Ha? Ay, wala niya. Ha? Kat no nalalaing agtupay niyo ni pare inting nga kapitan. Ado ti amo kapag sayatan. Ay kat isaganam nga rudan na ti plano akayat mo intun sumaro no a barangay meeting tayaw. Ipasamton ka ni kapitan. Sige man nga rod, Mare. Anya nga itatabadang, addan na panunot mo anasayat a planaw para iti pagsayatan ti barangay tayaw. Awan pa'y nga rod kwarog. Si kakidi Anya nga tano. Mang plano ka mat iti asosasyon dagiti baak akas kada kayaw. Iraman mo ni kagawad kwanang. Ha? Anya nga asosasyon dagiti baak mo't di ta nga ibagbagam kabadong. Antay na ka mamat. Akwa. Agplano kayo. Sakpay amala daw ti amin kwarog. Marikwanang. Anya kumangay a plano day tatabadaw. Ay kat para iti pagimbagan nyo Apay nagkapoy kan kwarog. Dahito iti mayat. Tasaanan asyak ti mapanagbiraw. Wenno mangkita iti pagkasapulan ti umilay. Isudan a mismo ti mangkita iti pagkasapulan da. Wen matkit di Mayat matkit iti kasta. Amis mo adagiti umili ti mangibaga iti kang runaan akasapulan da. Ay may mayat tumanen Tapno awan una ti pagsaksakitan ti ulaw. Kapitan laangan ti trabahok no bilang. Anya ngay mo't a plano tinapanunot mo. Marigata na nga raw niyag pampanunot tuyang. Ay, just kiki diti kastoy. Imbis ko maatrabaho ni pari inteng kas kapitan tagpanunot para iti pagsayatan tayo nga umilay. Saan atada tayo matin tagpanunot? Di ka pa'y agyaman takasta. Sabagay, putno mo't kiditi bagam tuyang. Tanon ni pari inteng ti makaamoy ti dayta. Ay siguradaw, apalpak tumot laang taramid na. Sayang ti kwarta no bilang laang. Ala, rogyam nga rudan ti agpanunot iti nasaya at aplano nga ipasam to kin ni kapitan. Inton madanon manan ti barangay meeting. Wen! Amukon tuyang. Anya? Nabayagan niyag kurkurang tayo iti danom dito ayan tayaw. Ngam saan mo't nga sa sikaswan ni pari inting dayta. Ay, awan na talaga ti maaramidan tayo dya parek. O, di dayta timapan mo ibagain ton umay amiting ti barangay. Wen! Inak to ibaga dayta. Tapno mainayon iti meeting tayaw. Ay, mapanak taw. Barangay meeting. Where? Barangay Hall. When? May 26. Time. Alas 8 iti agsapa. To alas 11 iti agsapa matlang. Anya ita? Ne. Dandanimot kaya man. Duwalaangin niya aldaw ti palabsak. Ay! Umatindarak man iti barangay meeting. Ay, masaya ata na sangong ti may mangbasa iti na ipaskil. Apaka mo ti barangay taya, paray. Si kamot gayam dita, pare. Good morning to you. Kastamat kan ka. Ay, sige. Labsan ka pa dito sangong ti barangay hall. Wait lang, pare. Diyak pa imbagakan ka ti plano para iti pagsayaatan iti tayo. Ay, no nyaman day ta plano. Ibagamlatan inton madanon ti meeting tayo, pare. Win? Ay, kasjay. Oo. Sige. Agawid ang nga rodan, repapets. Tinapay man ditoy, mare. Kan mainumutan ano adda.
Adda, kabadong. Ay, ikanak man iti maysa. Maysa tinapay, kan soft drink. Adtoy, kabadong. Nantay bayad mo ngay. Ay, ilistam pa ilaang Ilistam itinagan ni Pari Inteng. Anya? Aw, da kayo matgayam day tatabadaw. Ay, wine, kwarog. Nakapanunot ka ni Timayat Aplanaw? Para kada kayo matlang abaak day jay kahit. Ha? Day taman ti bagayo kanya. Masapol nga garamid kayo iti asosasyon yaw. Da kayo amin abaak. Anyang itam mo yaw. Ang mga numapagasatan niya maaprobaran. Di kad nagsayaat. Nagtal na kayo man. Ibagayo kit di agpaitulod kayo, ta itulod kayo ni di balayaw kininana tuyang. Isupay ang mapasadaak. Ay nabadong, tila mapampanunot mo nga ibagbagakin ni Kwarog. Apay, problema ayamat ti umili day ta ibagbagam no bilang. Tikit di ibagbagam a plano apan nakaaramid ti irigasyon dito'y barangay tayo ti asikaswam. Agpatulong ka kin ni Kapitan. No kasano ti agaramid iti request. Masapol pa ilaang ayaday ta. Nalalaing nga dayaw ngam ni Parinteng. Di nantupay na panunod day ta. Saklang tinakapanunot. Di ka man agin lalaing si kabadaw. Masapol nga isapsapam nga aramidon. Ken isaganam ti plano nga ipasam. Enton barangay meeting. Bayam. Mapanak to man nagpaisuro iti kaanak kag maestro ijay ilay. No kasano tagaramid iti request. Mala. Agawaam nga raw. Uy, nagsapa ka nga imay ita dito'y barangay hall tatabadaw. Ay katuan ako araw. Excited amang ipakita kin ni Parinteng iti planaw. Isumit lagayam nga daigigpilan nyo adakal nga imbilaw tatabadaw. Agtutol kayo kadilang. Talupay nga oras ti palabsain, mangrugin ti barangay meeting. Nagbayag mo tayo. Ay, magagara na kun kwaraw. Ngamen, masiguradok apo masada ito'y aplanaw. Ay, nasayat nga rod ano kasta, tatabadaw. Agyaman na kabaranggayak ida. Tay may kayo iti daytoy a meeting tayaw. Sakbay ti amin. Good morning amin kada kayo. Lagi din! Agmi-meeting tayon, pare! Aganos ka pa'y dita pare, taado pa'y ti kayat ko nga ibaga. Karaman ti panagyaman ka, taado kay nga imay. Pamaliglig, supsuportaran daklat takas kapitan. Ay, word, na kapitan. Nakaragrag sakak amang ipamu kada kayaw, kadag iti naarami dakas kapitan ti barangay tayo. Uy, ay sa... Ay na! Kanayon lagi din nakasta, pare! Masapol pa'y laag aya! Ay, iturog ko man lagay. Makapaturog ba day ta dengdenggan? Makauma. Saan kamit apilitan adumgag no di mo kayat? Wan. Ay agulimag ka dita. Agulimag ka ta denggan mo. Rabida ka ngagpaiso. Ay, maturog ang man lagay. Na, nakaturog mo ni tatabadaw ang kail. Anya? Ring ka day. Ay, bayamon. Agreeing ton no kayat na. Makapasurod ti aramid day tao. Ay, awanain. Di nan may datagtay kunana anapinta sa plano na. Aya. Ay. Nalipatak nga dagayang plano na nga imbaga na kanya. But inamun ano, anya day ta? Awanin na. Di nan may parang tanaturog, mate. Bayamon na. Basol na. Ay, sayang! Sayang tinagbambanog ang plano, pare! Apay ngay! Tadi na krining! Gunam. Nagkunangamin maturog ka. Ay, na makabagbag ka lakon, pare! Ay, buisit kita ti kastoy abiyag! Kita akman ti plano. Ati pare, basa man na yung bagtap na mam! Sino tinagparamidam iti daytay? Siyak pare! Agpatulong ako maitika na kakamaestraw nga mawan magayam. So asya ko na tinangaramay. Kaya't kaw tagparamid iti irigasyon. Tapno makamula tayo matan pare. Na, ada nga ron amo mapaggapuan ti danom.
Ayun na. Ay, ikwa paray. Ay, day tatijak na panunot paray. No sa di nung agpaisaw. Inton maminsan, di ka agin lalaeng paray. Ha? Ay, kwa, jay. Ay, jakmat ngamin amo talaga paray. Ay, pakawanan na kaon. Ay, way ipikmat gayam ti planaw. Ay, jas kiki day. Ay na, tatabadong. Daytan tumit nga minturog ti ammo. Anya nga ita, sikan tinayaw awan. Ala sige. Ditan tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Anyamat ang tikastoy. Abay ka day, tatabadaw. Apay ka di ditanga. Ha? Anya pala tararamidin yaw. Apay adi ka pala grubwat. Ha? Kasano nga grubuatak? Kat awan pa'y mo't pasahiros kaw. Kat siya ngay. Sa anak aya a pasahero, kuwarog. Pasahiro kayaw, tata. Day talaang tagmay-may sa kayo, mate. Kay, man ano kumano may mesa. Agbayad akmat Wan matkit di angam kurang. Aguray tayo pa'y ano at daw may akadwayaw. Kaanon to pa deta? Masikuranak dito yan, ha? Aganos kayo ka di ba, Saint? Sa nabalay, agrubwat tayong tumot langin ton madamdama. Anya mo ni tata ba daw? Day talag reklamo ti ammo na nga ramiday. Wan nga raw, Jay. Tunggal umay diti paradaan. Agreklamaw. Saan la di tao eh? Ultimo jay tersina, agreklamaw. Ay, no, jak lang makatupal. Masipat kong, Jay. Ay, saan mo tagan eh? Day tati di mo raramidain. Maumak nga raw diti raramidin na. Ano samlata? Tanututupam. Si kamot lang ti madaksan. Wala na. Anya mo tinda di alakay. Ay, anya nga raw. Ano san tayo latan? Nakadanon tan dito'y paraangan niya o tataba daw. Wen, kwaraw. Oh, alam na ti bayad ka. Ha? Nay, apay di mo awatan. Ha? Ha, ka mga ha! Apay di mo kayat nga lain kunak. Day talang ti bayad mo. Nay, Saan nga gasot unlay? katuan. Kurang nga dayaw. Nagngina ti gasolina ita. Si kamot kwaraw. Senior citizen nga raw. Wan angam uray senyor kayaw. Kurang nga dayo day tabayad yaw. Ha? Imot kamot kwaraw. Ha? Awan pa'y konsiderasyon mo itilagay. Kaya't mau tayo report ka. Ha? Ay, saan ang tataba daw? Sige. Ano sa kung day ta sa gaso tabayad mo? Nay, apayan ko raw. Nakain-inayad mo ti panagpataray mo iti tricycle ma. Natagsan nga minti barukong kaw na natuyang. Ha? Kasla mapispis it pa yun to'y puso gabu iti sakit tinagam kaw. Na, taapay ko raw. Itatabadong kami. Ha? Apay, anya man ang tinaramid na kan ka. Kuna nang arkilain na to'y tricycle kaw. Katintulot ko aging gay di parangan niyaw. Kahit, Iti nakadanon kami. Sang gasot lang tintad na arkila. anya? Pinagsasawam ka numot ni Tata Mabadaw. Ha? Sino mo tinang ibaga? Ni Badong amis mo. Anya? Saan mo ta? Iso timbaga na. Anya mo to ni tata ba daw? Nagparbumanan. Imbagak lang mat akurang ti sangagasot nga imbayad na iti arkilana. Di mo ulitin ti naramid mo. Lakay day jay. Saan arumbang kapag sasawam? Saan ko mo ta pinagsasawan anggal? Imbagak lang mat akurang ti imbayad na. Basta di mo ulitin. Antibanang. Na,
Apay ka de, Kwarog. Apay nga agsangsangit ka. Gaputan na sakit tinakam ka, antay. Apay ka di manen. Siyak lang arudan ti biktima. Siyak pa'y lang ti inungtan ni Uncle Intay. Ha? Inungtan na ka ni Uncle Mau. Unantay, gaputan nagparbo ni Tata ba daw? Namatimot ni Uncle Intay. Ay, nalabit ati maipapan iti panagsasaom ka ni Pari Badong dayta. Unantay, ngam kinapudno na. Jakmot pinagsasawan ni Tata ba daw? Nala, huston di kan agsangit. Baga akto dagijay dua alalakay. Asinaw tinakapila. Siyak Tata, ngam napunaon, iso nga grubuata kaon. Anya? Tata ba daw? Iso nga anusan yun ti agura iti sumaruno a pila. Ay, nas ka na paurain, dak talakaya kaon. Pasensya kayong Tata ba daw? Ngam sana mabalain. Apay kumaasaan na mabalin? Gaputay mun una dagito yan aglugan. Nagururay da pa'y nga rod iti kadwada ng aglugan. Kat siya kasangsangbot na. Kung na mapaunaan kang aglugan, saan mo't Mala, wenan, ingkalaeng. Apay si kalaeng, ayat da tricycle na. Pweh! Bagbaga man dagiti tricycle driver paray. Adalan daman tagrespeto iti senior citizen na kas kanya. Na, apay ka di paray. Kasalumot ngamin paray. Kunak nga ilugan dak. Ngam di daki din kayat. Apay ka nungay. Naudiak ka na anaguray. Iso anas ka nya orayek ti sumaruno apila. Husto damot kit di paray. Nung naudi ka di aguray ka. Wen angam lakaya kon pare. Senior citizen kon pare. Apay, awan ayati basit a konsiderasyon da kanyak, Panunutin mo ta paray? Lumakaya kaon. Kat nalakaak ang mapambanugain. Agtugawak laing winog takdira kat mabanuga kaon. Idin tao, tadagiti na dumapasahiraw kat baraw kan balasang dapay. Iso nga awan parikot, no iso da laing ang taguray. Sa bagay matkit di paray. Iso abagbagam dagiti drivers paray. Nang runa da dya akwaraw kakanakam. Kasarita ka ban biit ko araw. Apay ka di Uncle. Apay ka no adiyo kayat nga ilugan ni tatayo abadaw. Saan mo ta kastangkal? Napuno nga rodan ti tricycle ko hindi na minsan. Iso adya ko ninlugan. Ang muray no kasjay. Hindi kanyo kuma iti konsiderasyon Di upak pakitaan iti saat anasayaan. Apay, di kay ayan lumakay ito. Nung kasta ti aramidan dan tumit kada kayaw. Uncle. Baga am dagiti kakadwam a tricycle driver. Tadi da tultulodan. Tikas iti inaramid mo kunkwan. Ala? Wanan, Uncle. Nasakit tinagam ko kini Uncle Inteng, antay. Nay, apay manan, Kwarog. Ay, inong tanak manan. Bayam, baga akto ni Uncle Mau. Wanan tay, kaputasan na nasaya ti inaramid na. Agungat kit di adagaws. Kat di na pa'y amuan niya ti pudno na pasamak. Win nga rod Ay, talaga amade ti inaramid ni Uncle Mau. Daha ka manang tataba daw. Nay, apay ko araw. Agur-urayak nga rod iti pagluganak, Naladaw kayo mo't nga main. Di na kamutla kayat nga ilugan. Anya? Untata, gapo iti aramid yaw. Ngagparpartuat kayo iti istorya. Na. Ibagbagayo kinangkel kaw. Na. Nga dadagas nga inaramid ko kada kayaw. Na. Inong tanak. Uy, jak amo day tangay pagbagat Di ka naging di amaw. Na. Gapukan ka. Kanayon na kaong tan ni Uncle kaw. What? Isumait, sana ya. Lagi din. Ilugan na akong kwaraw. Arkilain ka. Diyak kayat. Gaputan mo kakurang tumot lang ti ibayad mo. Inteng, di mo ngamin pampanunuyan ni Pari Badong Anya? Agsaksakit tinakam ni Kwarog kan ka. Gaputa inong tam kanulatan.
Adi mo mat dinamag ti side da at tricycle drivers. Ah, Ay, saan apatas ti kastangat aramidam inteng. Nasken adenggam amin ida. Tapno maamuam no asino kadakwada ti adda kam malina. muwanin. Si kamanin ti husto. Ay, sa bali manen tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak daytoy, tapno awan ti agsaksakit tinakam naken ka. Ah, Nangro naken ni kwarog akaanakam. ay, anya lakit na gitar at taon. Ay, Di kan agdaya mudom. Tulungam kit di ida. Tapno maurnos ti di da nagkikinawatan. Na, apay ngay. Asyak manen ti maud-udi. Kwarog, ah? Ket no naud-udi ka mo ta si Mangpang, tataba daw. Katuray ata lakayak met ngarod. Pasensya kan tataba daw. Ngamanhusam ti aguray. Nabayag ang nagururay dagito'y naglugan, iso nga irubwat ko idan. Awan ki di ati sir-serbi tricycle driver. Kwarog baak. Anya? Kat isumat. Maawatan nyo kumamot ti sitwasyon, tataba daw. Denggan nyo pa'y kumangamin ti palawag kao. Awanan tayo pa sa baak. Matadail ko ba dito tricycle mo? Tapno maikat kan ang driver dito kabildatan. Anya? Kahit na kayo matapasahiraw. Hoy, na kayo. apay ngay. Di yo amo respect 20 lang kaya kas kanyak. Apay, di yo ka di amo ti priority ako nada. Hustaw, tataba daw. Hindi nyo ipilit ti kahit yaw. Ala, incoming. Talagang awan pa nagrespetom kanya kakwaraw. Baak. De! Ha! Agsagana ka! Taramidag matan ti rumbeng! Ala, Ustong, tata! Bumabaklangan, kanda kayong taglugan. Rumbeng laing! Lakayak! Iso asyak ti paunam! May sakamay nga awan respetom iti lakay! Awan pa sir-serbiyom aming! Ay na, nasaya at nakasangkot kayon, Kapitan. Apay ka di kagawat ko nang. At damot nang ipila iti reklamo kontra ken ni Kabadong. Sino data? Dagiti tricycle driver, Kapitan. Na, May dakwarog ken dagiti kakadwana. apay nga ron adidak inuray ngay. Agsublida kanulatan, Kapitan. Mala, makaamuda iti dayta nga inaramid da. Ita, tanaurnong tay amin dito barangay ha. Palubusan kayaw amang ibaga kadagitian anak kanyaw, ah? Kwa pare, Barog, sikati umunag agsaw. Apay nga indarom yun ni tatayo abadaw. Kasanaw, di na nga minamo ti aguray. Ha! Tunggalaglugan, kurang tipliti na. Nusingiran mi ti hustaw, makaungay. Ibagahan na ngawan konsiderasyon may. Apay suka di dayta, pari ba daw? Sana pa yan alpas ang kail. Ala, ituloy mo nga ron. Nakaririri pa ni tata ba daw? Uray na puno ti tricycle. Ipilit na nga isukano ti umunang aglugan. Kanayon na apagrasaon, ti priority ti senyor. Pudno dayta, Kapitan. Siyak ti witness iti dayta. Gaputa iti na minsan, lalakay ken babakat tinlugan ni Kwarog. Ken siyak amasikog. Nalaos ti unget na. Ken agilunod pa yun. Amadadael ka no kumati tricycle ni Kwarog. Tapno saanen amakapasada. Ha! Ay na, nagdisnudo akon abim maba, Kapitan. Ta isulaan ng taglugan. Uray na sakit isikat ko, gapo itisikog ko. Takabulanak nga rudan. Ang pinagsasawan nakmutlat ta. Kan may sa. Panagkunakat saan pa'y asenyor ni Tata Badong. Ha! Kwa. Ay, manutitawan mo ngamin ita, pari ba daw? 59 ko lang mo't pare. Anya? No kasta. Sika ti ayan ti bidot paray. Gapo ta pinagbalin mo arasaon ti prioridad dagiti senyor. Angam saan kamot gayam apod no a senyor? Gapoy ti dayta. Agmulta ni tata ba daw tapno agnakaw. Ayun, Kapitan, pagmulta ninyo. Ay, pangasiyo ko mamot
Ay, pakawanin dagaon. Ay, ikarek. Ay, diya ko nululit. Hindi naramid ko. Ay, Sana mabalain tatabadaw. ay. Sa may isa, inlugas-lugas mo pa iti kinatao. Na! Inulit-ulit mo ngayon baga, bak. Na! Nga niya timbaga may. Iso ti masuraut. Iso nga agmulta ka, tapno agnakam ka. Ah, Kat da kayo matanggalin tayong. Sabay ko ma, tasan kayo nga agbalin a one-sided. Uwan ko araw ka nakan. Pasensya, andak. Ala, saan ko nga ulitan? Basta pakawanan da ka. Kain agbalinan nga adal da ito'y kanyak. Ay na, tatabadong. Di kagar aramid itirason tapno si kalaang tipang pangrunada. Kita amat ati sitwasyon. Kat si kamat kapitan, di ka kumaagbalin a one-sided. Ala sige! Diton tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. ha! Nasakit ka talaga ti matak tuyang. Nay, apay ngay. Nasakit nga raw. Agdamag ka pa lang. Anay. Ay, kat di ka nga rod agungot Kasangsangpot mula ang agungungot ka man Kasanaw, kat ibagbagak lang nga rodan, niya magdamag ka pa lang. Saan mat ngamin alim mabaga day tamatam tapno ibagam anasakay. Wanaw, mabulbul sa kan. Anya, ay, Kay, anya ngay nga raw. ibagak man lang ang tagpaisaw. Amom tuyang, nasakit ti matak, ang makakikitakin ka. Anya? Nasakit ti matak ka makakikitakin ka, anak asikawel, anak kay gamit ti cellphone. Ngamen, kasta akanayon tar aramidam. Anya? Talaga, mate. Iso ato magder ka ditan, kat ingkag lutaw. No di mo kaya, ti barsak ko na ita cellphone ba? Saan mo't nga umay ni Marituyang? Wen nga rod, Mare. Kailiw kumatan ti kumarita. Uray siyak. Di na magkukan ni kabadong idi na minsan. Kunana mga wanararamidan ni Marituyang iji balayda. No kasta. Saan la siguro arumrumwar. Uwan nga taa. Di nakit ditulungan ni pari badong ije bangkag da. Uwan nga rod Sumulang awan kukuan na. Ay, Angam di mo ang mga nukon ko na lang mo ni kabadong. Wen matkit di Angam idi na minsan. Limabas kami ije balayda. Nakawarwaramat. Saan anawalwalisan ti arubayan da. Kasanuma nga main. Jay lagsel cellphone tararamidan ni Marituyang. Na, katakatawa ka ba't tita? Happy lang, Uncle. Bakit? Apay ka di, Uncle. Ibaundak. Saan? Na, ag-isim-isim ka ba't tita? Sakit cellphone mo ti dumdumugam. Kasta talaga ti baraw, Uncle. At dakatex na balasang. Ay, Uy. na. Ay. Kasta. Baak numor nga rod. Wan, Uncle. Umadanin ang mga sawa to'y kaanakam. Ay, may matanda ita tuyang. Aging ganito pagidaan ta. Dahil talatan cellphone mo, tininto na ram. Bayan nakadilata. Awan mo ti madingar aramidag. Mamuak lang nga da madingar aramidam, makitam. Ay nabadong, san ka ka din ngagpanunot iti san anasayat. Kahit, asino nga raw tititiksam, Di ka naka. Ay, idipam ko nanay. Nubigat sumurot ka na di gardain. Saan laday tagsil-silpon tan aramidam? Talaga mo Jay. Anya talaga mo't nga bagbagam ganay. Talaga mo Adda ka text mo
Di na iba ti silpon na ah. Ay no, gimatang pa yan iti pagkargaan ti silpon na. Kat inkwintas na pa yan. Wana, ganay. Tapno mariplayak adagaw, no ag-text niya i-textmate kaw. Kahit, taga-ano nga data, textmate ba? Secret. May pasikri-sikrito ka pang nalalaman ah, Chay. Ipagamki din. Secret nga raw. Ipakamok to ka day. Nalak, gunin. Kay, napingarod nga umisam ka. Ay, awan, Chay. Maragsa ka naglaang parakan ka. Tapno, adamat kad ma. Saan kang tungag may sahay di balay mo? Nay. Mayat ti sasagawi siwam Marituyang. Ayun na, Maray. Tapno na imbagla, tagsapa. I would mat amaray. Kay, papanam nga raw, uray lang nakasapsapa ka. Ay na, ijay man tersina ni Marikwa ng Maray. Mapan ka gumatang? Saan, Maray? Anya nga raw, Mapanak agpalod. ha? Wun, Maray. Adda nga tiksak ng importanteng mahalaga. Ha? Wun, Maray. Sige, labsan ka bay. Mabit man laang, Maray. Nay, apay, Maray. Igatangan nakman nga raw. May sa abuggoong. Tapag buggoong kuman iti dangdanga? Sige, Maray. Unay kamutin ko araw. Madamati meeting mingim silpon mo kit dinti dumdumugam. Ay, pasensya kayo ng Kyle. Text nga min atix ni Cynthia. Cynthia? Unang Kyle, titextmate kaw. Tagaan na. Apay? Ay, awan ng Kyle. Di mo kunain adi mo amo ti lugar na day takatitext mo. Amo ka. Taga ano nga rin? Basta, iditalikto ka di kada kayaw. In perfect time. Apaya saan ang may ibustilot mo, Tuyang? Unlimited nga raw. Unlimited nga. Saan unlimited? Ay, salbag ka. Na, apay manang. Masurunan nga raw. Pangal-alamit ti paglulod mo. Ay, kwartak. Pangal-alamit ti kwartam. Ipaw-paw iti kaanakak nga dayjay abroad. No kayat mo kat ikang kapay. Anya? Wen, ikan ka tapno di mo matkon ko na. Agbayad ka mo na iti utang mo, kwarog. Manabulanan. Urayan pa yung anak wanang. Awan pa'y kwartak ita. Anya, pangipipanam nga rod iti mapaspasadaam ngay. Kat kunada mo tapaspas kang agpasada. Sana balay na anak wanang. Jak itarayan ti utang gaw. Una anak wanang. Surely, I will pay my credit. Walang labis, walang kulang. Nagsaya at ang tibiyag ni Marituyang, Mare. Apay aya, Oresan ngagtrabaho adalat ta kwarta na. nadlaw ko nga roday ta. Uray agigan laang ijay balay da nga agsilsilphone. Ngam pangalalaan na ngay nga ta iti kwarta na. Ipaw-paw it kanu ti kaanakan na nga da ijay abroad. Ay, isumot lagayam Kanayon mo ngay gaman na ti cellphone na. Talaga nga ta. Ajay kaanakan na ti teteksan na. Ayun, ngagpaisoan niya. Amangan mat no sugar daddy na. Ha? Kasinubilang ni Kabadong. Di na mo tag-cellphone ka. Ay, win nga rod, Mare. Ay, piman mat ni Pari Badong nukas taman bilang. Ang kalintang. Uy, ang gangin. Apa ka di? Nakangiwat ka.
Kasanumot nga main. Kasladinak matdangdanggan. Kay mangmangig ka. Urayak lang tinayon ti ibagam. Puro angkel. Kuha namin angkel. Sinumbatan na kong terarmag. Jatik-smith mo ako na. Unang angkel. Talaga naragsak ka. Panagrik-nak ngarod ka tumtumpawak. Gapo iti ragsak ka. Ha? Kastoy gayam ti dagal prin na. Apay, nakita mo iti personal. Saan pa yung angkel? Namarik na nga ayatin na unay. Kasano dahi ta? Di ka pa'y nagkit-kita. Ay, ayat ma'am. Nagnaan nga ron nga dahi ta ayat. SIM card ti cellphone nyo. Ha? Ay, di kag talag adagos ko arag. Nariga, tikas ta. Ado ti mang lukloko ita panawan. Nyanggal, mate. Upayin nakpay lang, mate. Sana mang lukloko tigil pringgaw. Ay ayatin nakday jay. Baka mo ka. Basta amirism ana imbag timbaga. Bakaw ungetak ka talagang tuyang. Awanan damong garamitan, no di tagsilsil pulatan. Na, apay aya akanayon nakadilawan. Gaputa din akong matulungan iji bangkag ta. Oray adamat kwarta. Hay, pangal-alam iti kwartam. Tadi ka may pibusan iti kwarta. Namen anok nga imbagakan ka ba daw? Ita di ka nakak nga da ijay abroad. Ha! Siguraduam lang. Akaanak kam timang mangtidkan ka, ha? Apay bade na agimon ka? Ay na di ka danag. Si kalaeng ti ipit-pitit to'y puso. Ha! Agraraman ka, bakbakatan. Na, agdamag-damag ka. Ita, kasta ti baga. Pangal-alaan ba iti paglulod mao? Kasla di ka may bibusan nga ron. Ay di ka nakakmatlaang. Ha? Ay, siguradum lang, Tano adan turum so aparikot, gapu iti dayta, ay kat makaamukan iti biyag mo. Nasaya at magtadakan, Kwarog. Una na kwanang. Umayak agbayad iti utang ka. Nay ka nasaya at Wal, nana. Kasta ngamin agbayad kayo iti utang yaw. Kan agpaludak matangin. Manutilod mau. 300 pesos. Ludam dito yung anumiraw. Mabitlaan. Apay aluludam dahi ta numero. Kat no numero ti girlfriend ko na ita. Girlfriend ko nam? Wal, nana. Kano dahi ito'y mo di pinalud, dahi ni Marituya nga numero na. Ha? Agsarita kayo itinalapat. Waraw. Marituyag. Bayada mamin nga inlot ko kan kana na tuyang. Linuko naklagayam. Ay napakawanan na kumakwaraw. Nalagip ko lang aramidan ti kasjay. Gaputa kayat ko makalibre ti loud. Tapno adda pagbuybuya ak iti YouTube kan TikTok. Ulbud ka na tuyang. Nalaing ka nga pamarang. Ay, Bayada mamin nga inlot ko kan ka. Nasurok alimaribaw. Ay napangalalak nga iti kastagatan. Pangaasim ko araw, pakawanan na kuma. Sana mabalain. Basta agbayad ka. Si kaamin tinapanan ti kwartak. Kaputa nagpardas ka ngagpalaod. Ay. Binaybay ak ti utang ko kininana ko anang iday. Tapno lang adda paglud ko ken ka. Isu masapol ngagbayad ka. Ay, kapitan, tulungan na kuma. Ay, maray. Sapay lang kuma. Tadi mo ibaga akon konsintsek ti ka na ka. Masapul kagbayad ka. Gaputa ginundawaya matipan nakainlab na kampay iday. At si kamat ko araw. Dapat basol mo. Gaputa di mo inamaw no asino ti katitiks mo. Adal day takin kan, kwaraw. Wanang kail. Amok to nintun sumarunaw. Mangibabain ka bakbakitan. Sa nagayam at ikaanakam titik-tiksam. Pati ni Kwaraw, linukumpay. At tinawatam itinagado ang kwarta. Manang
Kuntaway ka! Ay, pangasim aba daw. Di na kumanungtan. Tulungan